درێژبوونا قەیرانان لە هەرێما کوردستانê sal بۆ salê arîşe bû welatiyan û bazarê durist kiriye û bi taybet qeyrana darayî gîrîbûna mûçey. Welatiyên dihûkê dibêjin ku dirêjbûna qeyranan gelek astengî di jiyana wan de durist kirîne. Welatî jî wesa behsa bazarî dikin di van qeyranan de. خدي بتدبينم احتمال وصالة فرقية هابيت يعني وكو دكاندار يعني بشكل بينم رحمة بخلكي داد بن قالك جارة ما عائلة خبرة ودكان وشوي اگر ناوي قيرانه تسر تشيكي كره بو مثال يعني تشيكي كره بيجي قيرانه شاوي خدا داده يعني اغلبيه وصالة بينم بشكل باشه خلك كيف بوجان ورحم كده دي في قيراني حتى حدا که خراب نباشه نسبت به قیرانی حتی حدا که دکاندار ما خلکی ما جاری کاره این خلکی به خدا خواست کرد مثلا قیران خلکی جی دکاندار جی هاری کاری خلکی کن دی في قیرانی خراب نباشه راست قیران خلکی فقیره و راتب موجه تاخیر بود بس با الحمدلله خراب نین یعنی دی فنده باشه خودانên dukanê jî dibêjin nebtinê dirêjbûna qeyranan kartêkirinin xirab li welatiyan kiriye belkû li wan jî hatiye kirin. Borke bozor her vekî xwe ye. Çekê nizbekekîm buhayt hatî nexwarê bes ba nepê nizbek û berkeve ku qeyranê. Yani qeyranî hewlatî tê negirtî evê tê tiştî dikirin. Qeyranî xudanê dikandarê xwe jî girtî. Çünkü dev cimletçiye an jî em bêjin tiştî evê kom difiroşin. Her bozor vekî xwe ne. Vêja heke her vekî xwe bi madê xudan dikandarê çi tiştê xwe yên texwarê vê heke bêjin xwesaretî bête firotin. طبعا افصاله وكي افصاله دو صالان وكي ناوي هر دو صالات برينجي بين يعني بيقف كيف قيلانه كاتيه طبعا تشتبخري هاتي خاري مناسبي وقت مشتري تشتري كري طبعا فيديو وقت تشتي مناسبه جاريه تسي كده وعلي تاجر جواب كي ولا هاتي وكي برينجي نما يعني درهم رحمه بشكل كاتيه دل تاجر يعني ما فكرت تشتج درواتني كيم تتفروتن ومناسبه تتفروتن يعني قالت اسمها هابي بارو بيران يعني ساكي في افصالات يعني حقيقي تشخري مناسبي وكي وكي مروی بیشتر مروی طبعا دی في قیرانی دی في اویدیان دبنی از عیال پیشمرگی ما طبعا میشه پتر رحم کفت دل دکانداری پتر چی مساعدات تکیه. نێزیکی سێ ساڵانە کوردستان di nav dehan qeyranan da derbas dibît û bi taybet qeyrana siyasî û darayî bê ku hîç zemînek hebît ji laê hikûmeta herêmê bû çareserkirina van qeyranan û roj bi rojê jiyana welatiyan berevxirabî ve diçît û daxwaz dikin ku êdî bes sepêtiviye ji hikûmeta herêmê evan qeyranan çareser biket. Bêrîvangivarî Badînan Sat, Duhok.